Meeting taba lengbirakliba khwai pumnamakpu ikai khumnaba uchari akhoi December ki tarik kunithoi dagi 2024 gi mamang thagi December gi date 22 dagi satharakliba second Dabang Trophy 9A side state level open football tournament asigi aroiba final match adu ngasi sungsoi soidana akhoi sanajaragani match si horakpa matamda hadakisna anirak suboina pangthokpa tournament ni Dabang Trophy ahan bagi tournament si pangthokpa matamda masi oina ba honarakpa matamda sana khona ba pamjaba lamdam masigi sanaba sanaroi singbu pokning thogataba yade lamdam masigi sanaroi singbu ekhoina platform piduna isa da cheliba ekhogi potential singdu to the fullest puthoi haira kanda sana khona bana achauba thodang lauriba lamdam asigi mai purakliba Manipur da akhoigi thauna hapiduna sanaroi singbu inkhalakliba singbu puthokta ba yade makoige sigumba platform ma pidaba yade haina pungning thogatuna Dabang Boys amadi asa sanga yumpam anina kutsam naraga akhoigi pangthokliba anirak suba second Dabang Trophy ni Dabang Trophy si horakpagi yangwana isagi achinba thogai kaya kaithoktuna naha oiriba maroina Dabang Boys ki founder oiriba MD Asif Khan masamakna leading role laurakanda karamaina sanabada thawai yaujeba hogalakliba naha sing sibo asigumba platform ma piraga tungda lamdam asigi mai purakpada achauba adugumba thodang ama launabagi damakta honarakibagi nungsiba wari horakko matamda members singna yamwana ekhoigi araiba paisa khara account da lupa chamri chaunga donate tawrakanda tungsilakanda horakibagi wari tungasimak final match sanagadoriba ekhoigi bitmangda leiriba asa sangayum pamgi playground si masi orakna bo honaba matamda asa amadi Dabang Boys anina wana awaba kaya tungoy naramlaga ngasi oidaba yade haina sangsilakka matamda lamdam asigi MLA duka hanagi koi kai khumnajiriba ex chief minister Okram Mibobi loinana sanababu thawai yaujaba mayamgi tengbanga loinana hanba leitaba thaunaduna ngasige khoigi sanabungsi sagalaktuna ngasidi aikhoigi mangda utlare anisuba second Dabang Trophy 9A side state level open football tournament ngasigi thoramasi mideng tabinaba lengbirakliba khwai punamapu amuka swana taram nokchiri ikai khumna buchiri thoramasi hawdokchanabagi damakta ihan hanbada ngasigi athoiba mithunglengi phampham langda lengsin bigadauba kai khumnajariba miyoi sing kaukhanabagi tanja du laujage chief guest ki phampham langda lengsin bigani Honorable MP Outer Manipur Parliamentary Constituency gi Sri Alfred Kangam is author ikai khumnajariba ikai oza sanabung asida yobiraklagadi daisa lengkhat pina baina ningsingjari loinana ngasigi president ki phampham langda phambigadawbusi Honorable MLA Khangabok Assembly Constituency Sri Surya Kumar Okram ozabusu daisa lengkhat pina ba ningsingjari loinana ngasigi guest of honor ki phampham langda lengsin bigadawba ikai khumnajariba mithunglen singdi mingoina pathokjage loinana daisa lengkhat pina basu ningsingjari ahanbada Srimati Dr. Miki Hizam Okram, social worker, MD Hibzur Rahman, Honorable ex Jila Parishad member Sangayumpam Jila Parishad, Sri Tekcham Bimol Singh, social worker, Wangjing, Dr. Rakib, Zair Hospital and Research Institute, MD Nasir Khan, LS Angau, proprietor, MS Angau filling station Sangayumpam, Samom Sadananda Manipurgi superstar loinana Gokul Athokpam amadi Gurumayum Boni Sharma Notice Window TV ki consulting editor Mira Saha Kori
Social worker Sangayumpham Aslam Ras, Asagi Achoba Thogai Pubiriba General Secretary MD Fazur Rahman, Aroiba Guest of Honor gi Pampam Langa Lengsin Gidaba Akwegi Kaikum Naziriba Mitung Lendi MD Salaudin Khan Project Director MOBC Kaikum Naziriba BIP Singna Kwegi Daista Lengkhat Pinaba Ning Singjari Marak Tana Chiaragi ticket by the Basingdo counter the Gi ticket Lovin of Nixing Jari Amuktagan Nixing Jage Chiar the Pambiriba Nuxira Visali now Singna Chiaragi ticket by the Bado counter the Junction Piratuna ticket Lovin of Nixing Jari. Thank you. BIP Singna Pampam Langda Lengsin Krabagi Tungda Ngasigi Welcome address samadi keynote address PB na bagi damakta Asagi General Secretary MD Fazur Rahman Kokachari amuk kahana ningsing zege ngasigi welcome address amadi keynote address PB na bagi damakta General Secretary Asa MD Fazur Rahman Stesta Kokachari Sisi kahur, sisi kahada kahur ada deh. Kahur anu ba? Welcome pira matun tau se. Welcome pi halamo. Nang cheese ang pairo olaw. Sir, bimol tam to ko budam. Bimol. Sis pam na ba? Yaw ro. Guest of honor da. Oh, guest of honor ro muni sita. Bimol se. Sila. Amukka ko. Oh. Amuktang kahana ningsing zege social worker Wangjing kai khum nazari bo oza Sri Tekcham Bimol oza bu daista lengkhat pituna atoi ba mitung lengi pampam langda lengsin bina be damakta ningsing zari Loinana ikai khum nazari ba oza DFA gi President Thogbal oza M Mani Singh busu dai se lengkhat pirak na ba ning sing jari ani subada DFA Thogbal gi Secretary ona Thogai pubiri ba oza L Kul Deze Singh oza busu atoi ba mitung len gi pampam langda lengsin bina bai damakta kaukachari Amuktang kahana ning sing zege kasigi welcome address amadi keynote address PB na bagi damakta Asagi General Secretary na Thogai pubiri ba MD Fazur Rahman stage kaukachari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. District Football Association Thoubal gi meeting makada All Sangay Upam Sporting Association Asana Dabang Boys na sponsor to biduna pangtok seriba second Dabang Trophy 9-a-side state level open football tournament 2024-25 ki ngasi loisin bagi thauram masida saruk yabiriba ikai khumna jariba akoigi social worker Sri Tekcham Bimol Singh, Dr. Rakib Singh, Dr. Rakib, MD Nasir Khan Angau, MD Salahuddin Khan, Joint Director Aduga Mirasa Kori, Director New TV Manipur, Punamakpo Aina, Asagi Mahut Sinjaraga, Isagi Chillaba Thogai Kaya Thadok Piraga, Hariba Thauram Masi Mapung Pahan Binabagidamak, Lengbi Rakpagidamak, Aina Mayambu, Taram Oksari, Loinana, Akoigi, Tournament Nasim Mapung Pahan, Sinna Bohona Bada.
टेक्निकल की अतई हिरम कयादा चाउना मतेंग पांगबिरिबा डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल एसोसिएशन थौबाल की प्रेसिडेंट सर मुतुम मनी सिंह अमदी सेक्रेटरी श्री लांगपोक लाकपम कुलदर्ज सिंह पुनमकपुसु अइना हारिबा थौरम असिदा तरामना ओक्चरी लोइनना ngasi lakpiriba aikogi electronic amasung print media gi aikoi marupang kwai punamakpusu aina mafam asida taramna harauna okchari loinana hariba tournament asi aikoina mapung phana mahayan na pangthokna bahotna bamatamda yamna chauna thodang lobiriba DFA thobal gi referee sing aikoi marupang punamakpusu aina taramna okchari loinana aikogi हरिबा टूर्नामेंट असिदा सरुक याबीननबा मपुंग फाहनबीननबा मणिपुर पुंबदगी लाक्पीदुना सरुक याबीनरिबा अखोय टीम की मियोय पुनमकपुसु अहाकना तरामना ओक्चरी लोइनना ngasiगी फाइनल मैच असिदा मियाम की मांगदा अथोय हेन तानबीगी दोरिबा टीम अनि नेसु संगाय उभम अमसुंग मुखाई एफसी थौबाल की टीम ऑफिशियल सिंग अमसुंग प्लेयर सिंग बुसु आइना हराव तरामना ओक्चरी लोइनना ngasiगी फंक्शन असी मपुंग फाहनबीगिदमक्ता लाक्पीरिबा अखोय कल्चरल प्रोग्राम उत्पीननबा लेंबिरक्लिबा ब्रिलियंट स्कूल संगाय उभम की महैरोय सिंह अमदी मणिपुर क्रिएटिव स्कूल इम्फाल की महैरोय सिंह बुसु अहाकना मफम असिदा तरामना ओक्चरी लोइनना ngasiगी थौरम असी मपुंग फाहनबीननबगिदमक्ता लेंबिरक्लिबा अखोय मिंग ओइना लोइना पंजद्रगसु स्पेशल इनवाइटीज सिंह अदुगा अतै इनवाइटीज सिंह अदुगा अखोगी लमदमसिदगी अमसुग अतै मफमदगी लेंबिरक्लिबा फुटबॉल सिबु थवाई हापीननबा मियंग ताबीननबा लेंबिरक्लिबा अहल लमन छात्र नारोल मरुमपांग इचे इचल ख्वाई पुनमकसु अइदा तरामना ओक्चरी पुनमकपु अइना मुगना तरामना ओक्चरी लोइनना अइना वाही खरदंग समजिनजरबदा ऑल संगाय मफम स्पोर्टिंग एसोसिएशन मियामना आशा हायरगा खंगनरिबा एसोसिएशन असिना अखोय हौखिबा सही निफुगी ममांगदगी हायबदि लास्ट 1980 दगी हौजिक फावबा लेप्पा लेतना अखोय लमदमसिदगी मतिक चाबा फुटबॉल सिंग पुथोकनबा होनदुना लाकली ngasisu madugi pandamda अखोयना मणिपुर पुंबदगी लाकलिबा यामना स्किल लेरबा टैलेंट लेरबा अखोयगी सानरोय सिंग अदुगी टेक्निक सिंग अदु तमहौरगा अखोयगी लमदम असिदगी हौगलकलिबा अखोय सानरोय सिंग असे मतमगा चानबा अखोय अदुगुंबा मखोयगी स्किल टेक्निक अदु तमहौरगा अखोयगिसु मफमसिदगी मतिक चाबा प्लेयर सिंग पुथोकलगा मखोयगी तुंगी कैरियर दा अचौबा माय पाकपा अमा ओइननबगिदमक हारिबा टूर्नामेंट सिंग असे सिनजबनी हारिबा टूर्नामेंट असे सिनबा मतमदा अखोयना यामना चाउना अखोयदा मतेंग पांगबिरखिबा मियोय पुनमकपुसु अइना थागतपा फोंदोकचरी अमसुग अखोयगी ऑर्गेनाइजेशन की तरफदगी नुंगाइबा फोंदोकचरी लोइनना अखोयगी हारिबा टूर्नामेंट असी पांगथोकनबा होनबा मतमदा अखोयना प्लेग्राउंड असे मतिक चाननबगिदमक्ता हाना अखोय मियामना हेना उबिरे ngasiदगी चाही अनि अहुमगी ममांगदा प्लेग्राउंड असे नापी अमता हौबा उदबा अदुगुमा प्लेग्राउंड अमा ओइरंबनी अदुबो अखोयगी केंद्र की ऑनरेबल एमएलए अमसुंग ऑनरेबल एक्स चीफ मिनिस्टर की मतेंग लोइनना मखोयना सेलदुम अमदी अतै अतै हिरम कयादा अचौबा मतेंग पांगबिदुना हाइरिबा कनो अखोय प्लेग्राउंड असिदैदा दबंग बॉयज की अंगांगसिंगा खुसमनरगा नापी थादुना होलगा ngasiदी नापीना असंगबा नापीना कुप्पा दुगुमा प्लेग्राउंड अमा ओइना अखोयना उरिबसिनी मतुंगसु अखोयना हौजिकि प्लेग्राउंड असे हौजिकमकिदि ओइनादि लेरिबा कंडीशन से मी 13 सानबा याबा इंटरनेशनल की थाकता सानबा याबा मीटर चाम 10 सांगबा अदुगुमा प्लेग्राउंड अमा ओइबगी फिबदि लेत्रि अदुबो अखोय लेप्पा लेतना हनबा लेतना अखोय केंद्र की ऑनरेबल एमएलए गसु तानरगा हाइरिबा प्लेग्राउंड असे मपुंग फाना अखोय इंटरनेशनल की लेवल दा सानबा याबा अदुबो प्लेग्राउंड अमा ओइननबा अखोय सेमनबा कन्न होनजरी अदु मथंगी सीजन ददी हाइरिबा प्लेग्राउंड अदो मियामना मिटना उबा फंगबिरगनी अखोय मियामदगी सु अचौबा सपोर्ट तौबियो हाइबसिमा अपील तौजरी लोइनना
ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯣꯔꯅꯥꯃꯦꯟ ꯑꯁꯤ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯝꯗꯝꯁꯤꯒꯤ ꯄꯨꯛꯆꯦꯜ ꯆꯥꯎꯔꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯀꯌꯥꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯦꯜꯒꯤ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯕꯤꯔꯛꯄ ꯄꯥꯡꯒꯜꯒꯤ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯕꯤꯔꯛꯄ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯑꯗꯨꯕꯨꯁꯨ ꯑꯩꯅ ꯍꯟꯅ ꯊꯥꯒꯠꯆꯔꯤ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯃꯇꯨꯡ ꯇꯥꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯇꯩ ꯂꯥꯛꯀꯗꯧꯔꯤꯕ ꯆꯍꯤꯁꯤꯡꯗꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯇꯣꯔꯅꯥꯃꯦꯟ ꯑꯁꯦ ꯃꯄꯨꯡ ꯐꯥꯅ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯃꯥꯡꯗ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄ ꯉꯝꯖꯅꯕ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯂꯝꯗ ꯆꯠꯇꯧꯅꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯨꯝꯕ ꯀꯝꯄꯤꯇꯤꯇꯤꯚ ꯇꯣꯔꯅꯥꯃꯦꯟꯁꯤꯡꯗꯒꯤ ꯇꯥꯗꯕ ꯌꯥꯝꯅ ꯂꯦꯝꯕ ꯐꯖꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯇꯣꯔꯅꯥꯃꯦꯟ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯄ ꯉꯝꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯍꯌꯣꯒ ꯇꯧꯕꯤꯌꯨ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯂꯩꯕ ꯁꯦꯜ ꯊꯨꯝꯒꯤ ꯃꯇꯦꯡ ꯑꯣꯏꯔꯕꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯄꯥꯡꯕꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯗꯨꯅ ꯑꯁꯥꯅ ꯃꯤꯌꯥꯝ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯑꯄꯤꯜ ꯇꯧꯖꯔꯤ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯃꯤꯌꯥꯝ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯄꯨ ꯑꯩꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯅ ꯊꯥꯒꯠꯆꯕꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡ ꯑꯁꯤꯗ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯖꯒꯦ ꯊꯦꯡꯛ ꯌꯨ ꯑꯣꯜ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯔꯛ ꯊꯟꯅ 4-wheeler ꯒꯤ 6308 ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯒꯥꯔꯤ ꯅꯝꯕꯔꯁꯤꯅ ꯂꯝꯕꯤꯒꯤ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯗꯕ ꯌꯥꯝꯅ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯅ 6308 ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯒꯥꯔꯤꯗꯨ ꯑꯝꯇꯪ ꯅꯥꯀꯜ ꯑꯃꯗ ꯁꯤꯞ ꯇꯧꯕꯤꯌꯨ Thagachari Oza Fizur Rahman, welcome address amadi keynote address thambirambagidamakta Thagachari. Amuka sona akoigi second Dabang Trophy 9A side state level open football tournament asi hek hauba numit opening dagi akoigi lekai asigi lamdam ase leidiba Imaibel Ahalaman sanababu pamjaba naharol sing khwai pumna magna lengbiraktuna mapung fahanbibagumna ngasisu aikoi opening the tinbi khiba miyam duna punamakna Dabang second Dabang Trophy 9A state level open football tournament gi final match asibu yengduna mapung fahanbigani haina lengbirakliba khwai pumna mapu amuka suhana senja langjiri bai maikai dagi thagata fongdokchari hauzik makha thaba aikoigi program sing aduga football gi sangse lakchringai da entertainment program khara marakta koi laukhachana ba sem saduna thamjari ahan bagi oina brilliant English school gi mahairoi sing na nazam performance utpi gani amuka sona ning sing jage brilliant English school gi mahairoi sing nakogi nazam performance su utna bagi damakta field da lengthok pirakna ba ning sing jari football match asibu miding tabiriba khwai miyam gi mafamda amtang kaning sing jage maroina aikoigi ngasigi final match asi notice window TV elite cable icecom gi aikoigi YouTube channel Facebook MCTV da hozik aikona live thajari aduna lamdam ase laibiriba miyam punamakna fajaraba ngasigi final match asi live te sungsoi suidana yengbiu sanaroi singbu pungning thaugat piu loinana makha tarak padasu akoigi yamna interesting oiba event kya puduna lakchige haina thamjari kai khumna jariba honorable ex Jila Parishad member Sangai Yumpham Jila Parishad Oza MD Hibzur Rahman Oza bo thungba athoiba mithunglen gi pampam langda lengsin binabidamakta kakhucheri Luinana social worker Sangai Yumpham Oza Aslam Ras Oza basu athoiba mithunglen gi pampam langda lengsin binabidamakta kakhucheri Gasigi thoramasigi president gi fampham langda lengsin bigadoba
Honorable MLA Kangabok, Assembly Constituency, Shri Surya Kumar Okram, Luenana Guest of Honor ki Fampam Langda, Lengsin Bigadaubi, Srimati, Dr. Miki Hizam Okram, Social Worker, Ozani Pongasigi Atoiba, Mitunglingi Pampam Langda, Lengsin Binabidamagta Kokachiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. To everyone present here, I'm Chef Hundray Mayum Jasya Ayub. It's an honor to perform a Nazam show. Representing a brilliant English school, Sangayum from Serapur, a place where excellence is the goal of life. Our school is gradually in our school is goal of life in the name. Goal of life is the field of life. So everyone, let's have our beautiful Nazam. So once again, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Jazakallahu khair. Allahu Akbar, Allahu Akbar. ربي الأعلى ربي الأعلى ربي الأعلى ربي الأعلى दीन का सुकून है नमाज ही नमाज, मोमिन का मेराज है हर सुबह का आगाज। नूर से पुर नूर है ये जिक्र है अजीम। रब्बी अल-आला रब्बी अल-अज़ीम रब्बी अल-आला रब्बी अल-अज़ीम रब्बी अल-आला रब्बी अल-अज़ीम रब्बी अल-आला रब्बी अल-अज़ीम। क़ल्ब की राहत है ये सलात मुस्तफ़ा, बाइस रहमत है ये सलात मुस्तफ़ा। क़ल्ब की राहत है ये सलात मुस्तफ़ा, बाइस रहमत है ये सलात मुस्तफ़ा। आज
आज रुकू सजदा करो हर गुनाह से तौबा करो आज रुकू सजदा करो हर गुनाह से तौबा करो रब तेरा रहीम सर झुकाओ दिल लगाओ जात खुदा हर जगह मुकीम रब्बी अला रब्बी अज़ीम रब्बी अला रब्बी अज़ीम रब्बी अला रब्बी अज़ीम रब्बी अला रब्बी अज़ीम जिक्र इलाही से होगा पाक तेरा मन हर वुज़ू से साफ रहेगा तेरा बदन जिक्र इलाही से होगा पाक तेरा मन हर वुज़ू से साफ रहेगा तेरा बदन कुर्ब इलाही नमाज इस पे करो नाज ही नाज कुर्ब इलाही नमाज इस पे करो नाज ही नाज रब तेरा हलीम दिल से दुआ करे इल्तिजा बस ये सदा अल मदद रहीम रब्बी अला रब्बी अज़ीम रब्बी अला रब्बी अज़ीम रब्बी अला रब्बी अज़ीम रब्बी अला रब्बी अज़ीम पांच वक्त गूंजती अजान की सदा असल में अजान है सुबहान की सदा حي على الصلاة पांच वक्त गूंजती अजान की सदा असल में अजान है सुबहान की सदा खुद को तबेदार करो इससे ना इनकार करो खुद को तबेदार करो इससे ना इनकार करो रब तेरा हकीम बख्शने वाला सुनने वाला देने वाला ज़ात वो अज़ीम रब्बी अला रब्बी अज़ीम रब्बी अला रब्बी अज़ीम रब्बी अला रब्बी अज़ीम रब्बी अला रब्बी अज़ीम
अल्लाह ही अल्लाह किया करो, दुख न किसी को दिया करो, जो दुनिया का मालिक है खामोशी का लिया करो। अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह। That was an amazing and awesome performance by students of Brilliant English School. Brilliant English School gi mahairoi singbu amuka sohanda thagat phongdokchari. Performance asi entertainment asi makha taba sathajadring gi Hello, hello, hello. mamangda ngasigi guest of honor gi fampham langda lengsin biriba ikai khumnajariba athoiba mithunglen ani khaktagi aikoi tentakna speech kara thambirana bagi tanjadu laujage ahan bada kauksenjari honorable ex jila parishad sangayumfam MD Hibzur Rahman ozabu tentakna wahai mari mangadang thambirana ba kauksenjari. Assalamualaikum. Koi second Dabang Trophy 9A State Level Open Football Tournament asigi ngasi si closing ceremony loisanbagi numil asida ngasigi thauram asigi chief guest hoina lengchin bigadaba haujuk makidi yauraktri ba lambi da leire haibagi paudi phangaba mingoina panjarabada Sri Alfred Kangam Sathar Honorable MP Outer Manipur Parliamentary Constituency bu ahan ba maktatay kai khumna ma uchari loina na thauram asigi president oina lengchin biriba aikoi pumnamak ni kai khumna jariba Honorable MLA Sri Surya Kumar Okram Khangabok Assembly Constituency gi khoi gi Honorable MLA bu ikai khumna ba utchabaga loina na nolokpu chari loina na ngasi gi thauram masi gi guest of honor gi phamam da lengchin biriba respected Srimati Dr. Miki Hijam Okram Medical CMO Imphal loina na ngasigi guest hoina lengchin biriba aigi inaw lamdam masigi district asigi miyamna pamnare iba adugum laba youth ki leader moina haibatare Sri Tekcham Bimol Singh social worker Wangjing ikai khumna wuchari loina na Dr. Rakib JR Hospital and Research Institute MD Nasir Khan Elias angau haujik makidi yaubirak triba loina na Sri Hamom Sadananda Manipur film superstar matam sigi mioi sing na yam na pam na rigaba dum laba inaw Sadananda ikai khumna buchari loina na Gokula Thokpam
Manipur Film Superstar Maksu Haujik Yauraktri Maksu Ikai Kumnabu Chari Loinana Guru Mayum Boni Sharma Manipuri Film Superstar Loinana Haujik Consulting Editor North Window TV Gi Maming Chaklaiba Ekoigi Now Mira Sakori Loinana Aslam Ras Social Worker Sangay Umpam MD Fajuraman General Secretary Asa Dai Zapu Lingchin Biri Papum Namakpu Subchin Jaraga Ikai Kumnabu Chari Loinana Ngasigi Tauram Masigi Damakta Lingchin Biri by special invitees sing Loinana Ngasigi Finance Mes Asigi Mapung Pahan Binana Magidamakta Lengbi Raklibalam the Masigi Nungsi Jaraba Praja Ahalaman Ojaguru Satra Naharon Iche Ichan Loinana Ngasigi Taura Masibu Senbi Riba Asaklapki Ichilina Using Aduga Print and the Media Gi Ichilina Using Referee Gi Ichilina Using Ngasigi Pilla Sida Laibiriba Tinbiriba Pum Namakpu Subchin Jaraga Ikai Kumnaba Uchari Wasi Nahalamuk Sungang Ngasi di Ngang Davani Adubu Ngasi si Aroi Banumit Aigi Home Kanonina Ahan Ba Kanosia Ibu Tamu Haibagi Organizing Committee Gi Mapam Dagi Hairakpa Aduna Maramu Eraga Ngasi Ay Wapam Kitang Tamjage Ngasi Gi Maruoina Sangayam Pamgi Tinbiriba Nungsi Jaraba Praja Sing Ahan Ba Opening Mesta ay samak saruk yaki matam du da ina closing ceremony da invite tauraktra ka su ay soi da nin yaurani haiba du da ki dara da kaino khangde invite tis ki kaino da guest of honor ki list ta hapchale adong achai gi ay yamna harauba nungaiba phongdok chari loina na handaki second dabang trophy Asigi Hauba Numita Lamdam Masigi Nung Sijaraba Praja Sangayam Pangi Praja Mipum Kuding Makta Aina Tamjakiba Request Ekoi Sangayam Pangi Praja Sing Karam Mahina Karamba Mahing Karamba Pibam Dehingi Santi Pambra Pam Dabra Haibado Handaki Trophy Asida Sana Kangan Kasi Haiduna Ina Miam the Taujaramba requesto Sana Ngakpa Opening Numitagi Ngasi Finance Hanaba Numit Sipawaya Pil Sidakari Gumba Akan Bawahai Wata Amata Sijin Nadana Dabang Trophy Closing Ceremony Pau Yorok Pahai Base Sangay Umpangi Praja Singbu Ngam kai lai tana thagat pa phongdok chari haiba wafam se yahan ba makta ta thamjage loina na haujik ai matam su sang na lo roi ning tham thagi matam ni na kitang tension jage ngang ba budi mayam ngang ningi iram dam sigi phajaba pangsalama phajaba to na melama tawraga ai kaido bai ngang ningoi doino adubu ato pa ikhoi dagi hena qualified oiba hayasing Inaw sing maramdi mayam malay adugi mathakta matam sisu sum haujalak kadaba na maram moiraga ay tension jage dabang trophy sangayam phamgi mipung khuding magna dabang trophy bu yam na pam na nung sina support tawre haiba wafam se ngasi handaki trophy sina chapcha na takre aduna di matam kharagi mamangda amabu criticize tawbagi wafam di natana tournament si pangtaw tatawbagi type ta atam na ay sing nazaraga haijabadi nate he na phajahan ning bagi apam batu dai haijabani tournament si pangtaw tatawraga hakta tournament duda asi phaja na hiring ay timing sida angang ani mithai innarei aduna taseng na mayam ngaytang tumin na pambiraga waraba chuwa na ngasidi asana sinjarakpa dabang
ट्रॉफी असाना सिंधुना चथरक दबंग ट्रॉफी से यामना फजना पांथोक खिबा लोइना नंगासी क्लोजिंग सेरेमोनी असिदा अखोइगी लमदम असिगी प्रजा सेक्शन अयामबना थोरक्तुना अतोप खुंदगी लेंबीरक्लिबा मरुओइबा अदुगुमलबा इचिल इनाउसिंगी ममांगदा द्रबंग ट्रॉफीना तौरिबा थबकसिदा संगायमफमगी प्रजासिंगना कदाई फाउबा सौगटपगे हाइबदु ngasi utpire aduna matung tarakpasu akhoigi sangai mpham gi oina apunba apex body lairi loina na mafam singi club organization sing punsal laga akhoigi sugumba trophy se amma khakto oina sinbagi apambadu aigi wakhalda leijai miyam gi wakhalda su adum leramgani aduna akhoi sangai mpham gi social worker sing loina na akhang hai punamak punsal laga karigumba thabak thoram ma tawba matamda sangai mpham gi apun boina tawba adugi warep to khoi lomina se haibo wafam se ngasi sangai mpham gi apex body oina leibi riba akhoi gi organization dai appeal tawjage loina na हौजिक की मतमदा मरुओइना अखोइगी हौगिबा 2023 की मेदगी मणिपुर दा थोकलिबा लाइबक थीबा थौदोक असिदा मणिपुर दा लैबिरिबा कम्युनिटी खुदिंगमक्ता अदुगुमलबा अवा चैथेंग फंगदुना लाक्लबा चाही अनि फागदौरबा चौराकना था कुनमुख खरे हेन्ना चथराबा असिगुमलबा लाइबक थीबा हेलो थौदोक सिदा लमदम सिगी अखोइगी ऑनरेबल एमपी सु यौसले आई मखा चथरकपदा हौजिक की मणिपुर की यामना क्रिटिकल होइरबा यामना क्रूशियल होइरबा टाइमिंग सिदा अखोइगी सोशल मीडिया दा नत्रगा अमदा अखोइगी यामना अखोइगी हात मियोय पुनमक्सी सोशल मीडिया की टाइबंग अमगुमना अचुम अरान खंगदना सोशल मीडिया दा पंगी तईबा पंगांग तंगांगबा मसी तौबिगनो मणिपुर दा लैमिनरिबा अखोइ पुनमक ngasi dagi na chahi kaya gi mamang dagi nungsi chana na lakrabla adugumlaba community ngaktani aduna kanagumba ichilinaw isainaw singna amaga thina bayaba amaga nungsina da bayaba social media da kari da thagat pache manipur sarkar na su manipur home department na su एक्शन लौखटकनी हाइबगी थाजबा अमबुदी पिबिखरे अदुगा असेंबगी अखोइगी प्रपोजल दसु सोशल मीडिया दा अमगा थीनबा याबा सीनबा याबा फूनबा याबा कांगलुप मसेन नुंसीनदबा याबा थागलकपा मीसिंगसे कंपल्सरी पनिशमेंट पिबिननबा लोगी ओइबा चैराक पिबिननबा थमजखिबा वाफमसु लैजरे अदुना लोइसलकपदाई दबंग ट्रॉफी की यामना फजरबा असकुमलबा मखोइगी चाही की ओइबा ट्रॉफी असे मथंग तारकपा चाही सिंगदसु फजना तौबा ngamba ओइसनु अमदी लोइनना अखोइगी संगायमफमगी लाइबिरिबा सोशल वर्कर सिंग लोइनना लोकल लीडर सिंग पुमनमक छात्र ओजा गुरु पुमनमकना अखोइ सौगतमिनसी अदुगा असकुमलबा ट्रॉफी अमा तौबा मतमदा हाइरिबा ह्यूज अमाउंट अमा चंगी ह्यूज अमाउंट से मोइगी ऑर्गेनाइजर कांगबू खक्तना पुथोकपदा यामना वाबा मरमदी आइना खनबदा हंदकी ट्रॉफी सी यामद्रबदा लाख 7-9 दी चंगमगनी खल्ली मरम मदुना संगायमफम द लैबिरिबा गवर्नमेंट की एम्प्लॉई सिंग अदुगा लैरिबा सोशल वर्कर सिंग अखोइ पुमनमकना मतेंग पांगमिनरगा ngasi manipur da laibi lairiba praja khudingmak
नुंसी चाननबो होटनबदा हंदकी दबंग ट्रॉफी न कदाई फाउबा थौदांग लौखि हाइबदो सोशल मीडिया दा यूट्यूब ता मिपुम खुदिंग माना खंगबनी अदुना अखोई हौजिक लेरिबा मणिपुर की सिचुएशन सिदा अमगा थीनदनबो होनबदा सुगुमलबा स्पोर्ट सिसु अखोई कया दरकार लै अदुना संगायमफम प्रजा पुमनमकना अरोइबदा आइना थमजगे संगायमफम की प्रजा पुमनमकना हंदकी दबंग ट्रॉफी दा असुक्की मत्तिक इनकरेज तौबीखिबा हेल्प तौबीखिबा करिगुम्बा केना केनी अमा फाउ थोक्तना क्लोजिंग सेरेमनी यौरकपसे मसिगिदमक्ता आई संगायमफम प्रजा सिंगबो हाइनंगाई लेतना थागतचरी हाइबो वफम मसि थमजरगा ngasigiदी matang asida tension jage pumnamakko amukka na salam tawjari हेलो 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 अखोई बुंबु येंगबीबा लाकबीरिबा इसिन इनाउसिंगना सिंजा लांजरिबा ऑर्गेनाइजिंग कमिटी की अवाब येंगबीरगा ngahaki asaw ngahakang phadabiraga ngahangakang ngaiminaraga bon nungthina yengminasi akhoi adumaina tawbadu miyam mamangda adumaina tawbadu akhoi so sinjalang jaribai organizing committee su yamna wana sinjabane aduna akhoi su nungaijate yaring khai khisiktang phadaminaraga bolasi loiba fautang yengminasi थागचरी ओजा हिब्जुर रहमान याम फजबा वफम सिंह ओजाना थंबिरमी लोइना अपुंदोइना पुन्ना अमतोइना मथंगददी अखोई पुनसिलगा हेना चावबा दबंग ट्रॉफी सी अचौबा टूर्नामेंट अमा हेनिंगबगी अपामसु थंबिरमी थैंक यू सो मच ओजा लोइना मरक असिदा ngasiगी थोरम असिगी चीफ गेस्ट की फमफम लांगदा लेंगसिन बिगदोबा इकाई खुमनजरिबा ऑनरेबल एमपी आउटर मणिपुर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी श्री Alfred Kangam S. Arthur ikai khumnajariba ozana athoiba mitunglen gi phampham langda lengsin khirbi gi matungda ozabu taram nokchuri loinana Manipur gi film gi lamda achauba kuda ama kaliba loinana saisak pamasu oidiba lamda masigi Manipur gi superstar Hamom Sadananda ओजाबुसु ngasiगी अथोइबा मिथुंगलिगी पम्पम लांगदा लिंगसिन बिनाबा निंगसिंग जरी लोइनना ngasiगी चीफ गेस्ट प्रेसिडेंट अमदी गेस्ट ऑफ ऑनर की पम्पम लांगदा अथोइबा मिथुंगलियन सिंगना अयामबना लोइनबक लिंगसिन बिख्रबनिदना ngasiगी बेजिंग की थोरमदु सथदना बाहाइनाई सिंजलांग जरिबे मैकैदा निंगसिंग जरी ngasiगी sinja langjariba gi maikai degi athoiba mithunglen gi phampham langda lengsin biriba ikai khumnajariba VIP singda bet setpi duna honor tobigani amuka hana ningsing jage mamang thagi tarik kuni thoi degi satharakliba second Dabang Trophy 9A side state level open football tournament 2024-25 asigi ahoba opening numitagi tongan ba
टीम कयाबो अकन बमोंग दे सानादुना माइथी बपिरम लगा ngasi final match asi power changlakhraba ngasi final match asida lamba tongnagadoriba adugumba masak nairaba team mani dudi amuktang khana ningsing jege Nesu FC Sangai Yumpham versus Mukai FC Thawal hairiba team mani asina ngasi final match ta thengnaragani loinana ningsing jaba amatanga opening thauram numitudagi hauraga ngasi phawba football tournament asibu mapung fahan biduna lamdam asigi miyam naharol sing sanababu pamjaba sanababu yokat pa pamjaba khwai tarana support to biduna lakli loinana ngasisu hairiba nimit singa dura tawkibagumna final match asidasu aikoi meeting tagani mapung phan gani saruk yagani haiduna support to bigani hana lengbi rakli ba khwai pumna makna match asi loi phawbadang yamna ching lemba masak naiba adugumba phajaba match amo hanbada puna makna mating pangbiu haina amukasu hana sinjalang jiri basingi baikai degi ningsing jari hauzik aikoi VIP singda bets thepi krabagi tungda anisuba wangang loi oina ehak ikai khomna jari ba athobe mithunglen amatang kausen jage social worker Sri Tekcham Bimol Singh Ozana ngasigi tournament asiga mari leinana tentakna wapam mari mangadang thambirana ba kaushin jari Assalamu alaikum aidi tanjaje lauroroi haibane adubo saktak poin haipatang sum thoke na tawjabani warubiroi ahan ba maktada Chief guest ki phamang the election biriba honorable MP Alfred Kazim akhoi gi di kendra ni kai khumnaba uchare MP mathangda president gi ayaba phamamangda election biriba aigi sir Sujat Kumar honorable MP sorry MLA Kangabok ngapi gani adum tanja sinani mayam sinna babop sinna kano oibani chief guest ki phamam da lingchin ba igi madam akhoi gi Nikki social worker makha tarakpa aigi yamba Hajibur Arman aigi ZP changai bam makha tarakpada aigi Manipur gi film star akhoi gi itau imanaba Sadananda atai akhoi gogoloi kari lambi da laina pauk tare makha tarakpa akhoi gi Chief guest ki makha tarakpa isinau sing punamak ikai khumnaba uchari aduga dabang tofri punamak sinbi langbiriba kalap ki isinau sing aibu nuksibiduna tanja sintang yamba miyam thokpoina tamboi namtang lakpiu haibagi tanja moina batol phanganba punamak aigi laibak phabani aduga Nisu FC Mukai FC player khudimak aina ngasigi tournament asida yamna nuksi chanana phajana sanaba tamba miyamgi sangai mongi parja singda phajaba mawong phajaba player sing puthoknaba mawongda sanabiyo aduna ne akhoina punamak ngasigi invite sunaba lakpiriba punamak hairiba babo punamak chu akai khumnabo chari kachu thoido non haninga yoite mamdi babo ki siga samsinba kalap singna asinbagi tanja jelauraga achangba khara dum changamgani punamak aisu awaba tanjani microphone da haibadi adabani adubo kalap ki sinauksina nungsimandana leibadagi lo na tupna tawnagadawni adubo ai taraptagi 10,000 tang mateng pangjaram ga haiga swaide sumlo sinjarage Thagachari Oza Bimol Fazaba Wafam Singh Thambiram Bagidamagta Loinana Mathangi entertainment program Utpigadavasi Manipur Creative School Imphal gi Mahaido Nupi Misa Singna Nazam performance utpigani Amuka hana ningsing jage Manipur Creative
स्कूल इम्फाल की महाइरोई नुपी मसा सिंगी नजम परफॉर्मेंस उतनबगिदमक्ता फील्ड लेंथोपिरकनबा निंगसिंगजरी Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. May peace be upon all of us. A very warm welcome to all respected dignitaries and all my audience. I am Alvina of class 7 representing Manipur Creative School Imphal. Thank you so much all Sangha Yumpham Sporting Association shortly ASA. It is immense with gratitude and excitement that we stand before you today. As we gear up the match, participated second Dabang Trophy 9A side state level final football tournament match. Today marks the grand finale of this thrilling football tournament. A day filled with excitement, teamwork, and unforgettable moments. Before we dive back into this electrifying action on the field, we are delighted to present to you a special performance. This showcase is just not for entertainment. It is a tribute to the harmony, passion for both sports and culture inspire. Now, we are going to perform a special Najam egg on Ma Baap Nahi Milte Dubara. The theme of this nasheed revolves that no one can replace the value of parents in one life. It emphasizes the sacrifice, unconditional love and support that parents provide. This nasheed carries a strong moral message about gratitude, love, and the importance of family bonds. This Najam is taught by our respected Ustani Alima Halima and Miss Tamina Sahani. So let's begin our Nazam. Have a nice day. Once again, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. करना नहीं नाराज कभी इनको खुदारा माँ बाप नहीं मिलते हैं दुनिया में दोबारा
करना नहीं नाराज कभी इनको खुदारा, माँ बाप नहीं मिलते हैं दुनिया में दोबारा। उंगली पकड़ के जिसने तुम्हें चलना सिखाया, तकलीफ झेल झेल के परवान चढ़ाया। रोना तेरा एक पल भी इन्हें था न गवारा, रोना तेरा एक पल भी इन्हें था न गवारा। करना नहीं नाराज कभी इनको खुदारा, माँ बाप नहीं मिलते हैं दुनिया में दोबारा। माँ बाप है जिंदा तो करो इनकी गुलामी, हर सुबह शाम प्यार से दो इनको सलामी। आज इनका बुढ़ापा है तो कल होगा तुम्हारा, आज इनका बुढ़ापा है तो कल होगा तुम्हारा। करना नहीं नाराज कभी इनको खुदारा, माँ बाप नहीं मिलते हैं दुनिया में दोबारा। हुक्म खुदा माँ बाप को उफ तक भी न कहना, वरना रंजो आलाम पड़ेंगे तुम्हें सहना। रब की ना रब की न मान कैसे भला होगा गुजारा, रब की न मान कैसे भला होगा गुजारा। करना नहीं नाराज कभी इनको खुदारा, माँ बाप नहीं मिलते हैं दुनिया में दोबारा। कुरान में वाज़े लिखा फरमान खुदा है, माँ बाप की रजा गोया अल्लाह की रजा है। नाराजगी से इनकी बड़ा होगा खसारा, नाराजगी से इनकी बड़ा होगा खसारा। करना नहीं नाराज कभी इनको खुदारा, माँ बाप नहीं मिलते हैं दुनिया में दोबारा। खिदमत करो माँ बाप की कर चाहिए इज्जत, वरना दस्त औलाद से होगी बड़ी जिल्लत। नादिम वही नादिम वही काटोगे जो बोया है तुम्हारा, नादिम वही काटोगे जो बोया है तुम्हारा। करना नहीं नाराज कभी इनको खुदारा, माँ बाप नहीं मिलते हैं दुनिया में दोबारा। करना नहीं नाराज कभी इनको खुदारा, माँ बाप नहीं मिलते हैं दुनिया में दोबारा। थागतचरी क्रिएटिव स्कूल की महरोई सिंह यामना फजबा नजम परफॉर्मेंस मा उत्पीरंबगीदमक्ता अमुक हना थागतचरी। मखा ताबसी ngasiगी चीफ गेस्ट की फमफम लांगदा लेंगसिन बिरिबा ऑनरेबल एमपी आउटर मणिपुर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी की श्री अल्फ्रेड कांगम ए सर
Arthur, Ozana ngasigi akoigi tournament asing mari leinana wafam mari mangadang tentakna thambiramna baina kausinjari oza. Thank you. Nungsijaraba sangayum pamki ay manaba mayam ngasi ababa numitchida ehakpu program shida grace hoinaba kaubiba gidamakta yam nungaire thagajare hojiki program da preside to biriba igi inaushoiba at the same time kangabok da second time consecutively represent to bishnoina oi haliba igi manaba inaushoiba honorable MLA Surya Kumar Okram mahaki better half ichanupi Dr. Miki Muhammad Hajibur Rahman Hanagi Zilla Parishad member Oibiramba Imanabani Adushu Texcham Bimol Singh Hujik Egi Mamang the Nangbiramba Pajana Wahe Mani Thamiram Kre Dr. Rakib Muhammad Nasir Khan Hujik Map to Bibatare Hujik Changbade Uhawdabani Ekwegi Yam Power Superstar Itau Sadananda. Welcome to you. Adugashita Tinjari by Imanaba Miam. Shanaba Gumbushidadi, Equation Shanarak Panina, Bashan Gumapibishi, Pakna Dabani. Adugi Nangoregi Kwegi, Emilis Habna, Minute Amanikakti Hayo Habigana, Egi, Apapa Metilonship Putoka Nanga Gano, Lebri. Sports, politics, student life, society. She tatna the yadava. Adam chatmina get about whole life, your whole life. Punna chat get the sports shina. Miyamagi outlook to the at every level. Tolerance lehan get about. Inclusiveness lehan get about. Nungshinaba lehan get about. Many things which we cannot do in politics or in society. She poche le hawarge daba lakke daba society miyam ge damakta sports na emblem amawena shabiraga shembiraga yam chepna shaget ge daba society shi sports ki role yam chauna leba adugi ngasi shi main sports hana basi da lakraga shana ge doriba mi player makhai shana riba mayam society oina lakriba mayam sports shi adum extracurricular activity ni ana khan bigno society shame get the disciplined life ama without discipline there is no future mi si ekoi si yam na indiscipline oina hingrakpa society ama oina leirak pani manipur gumushu india shi hojik shu struggle oina leribni struggle shida sports ki yam constructive oiba afaba shagat ke basida mayam na phajana support tawse khwaidigi mathang matam chabam matam da lake ngasidi ay khoigi inaw ga tanaraga ground she upgrade to na ba karambal level da to ba yage da ba sarkar da niba khotpat na tabi da ai gi fund gi shem raga hotnaraga next third edition lakpa matam sida di ai nahan lakpa matam da haibiram chibudo handak sida improvement aseng ba ure habase ega egi inaw mamang da ina noi mayam da khra kitang haijabne. Thank you, enjoy the sports and see you again. Thank you. Honorable MP out of Manipur Parliamentary Constituency, Sir Alfred Kangam S. Atar. Tentak na ikoi fazaba mamalay ba wahay kra thambira may damaka thagachari. Hauzik si makas at hazara po na akoi entertainment program ama kaktang aroy boy na laizari. Creative School Infal gi mahirway nupamasa singi Nazam performance utpigani mayamsi ekoi final Messi yengning bana lang tak na rehbese koi puna bak mayam sida ground se tinbiri basi kangjai sungsoi soi dana performances loi baga hek loi baga koi hauzaragani aduna maraga sida team mani maki sanaroi singna
अकोई VIP गा interaction program sakhang makhang na bagi du hek performance si loi baga tanza du long na bagi damakta line up tawraga leibi na bagi damakta ningsing jari amukha na kausen jari Manipur Creative School ki mahairu nupa masna singi nazam performance utpi na bagi damakta field election birak na ba ningsing jari. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. And good afternoon. It's an honor for me to stand before you at this exciting event, the final match of second Dabang Trophy for the year of 2024 and 2025. Today, where we celebrate not just sportsmanship, but also the spirit of unity, talent, and entertainment. I am Irshad Alam Tongkong Mayum. I'm excited to be at Manipur Creative School, Imphal. Before the final thrilling match, an incredible performance, we have a special treat for you. We will act on Qatar 2022 FIFA song Tahiyya. It is all about unity, passions, brought the world together. Remember everyone, we're always better together. I would like to acknowledge and heartfelt thank to the organizers ASA and sponsor Dabang Boys, our choreographer Sar Azid and Sar Wahid. So let's put our hands together and cheer for the final match, just like a champion on the field. Thank you, have a great day, let's enjoy the performance. مرحبا وسهلا كل من محلة، هذا العالم أوسع بتنوعنا وأحلى، زينا المباني حققنا الأماني، عيش اللحظة معنا ودندن يودان داني، الملعب جمعنا يلا غنوا معنا نغمة عربية، وهيا هيا 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 ويلا تهيا، بسم الله ابتدينا يا مرحب وحيا، هيا هيا هيا
Thank you so much, students of There was an amazing performance. Hauzik aikoi VIP singa player singa sakhang mai khang nabagi interaction to bagi tanjadu longmin na bagi tanjadu yauselakle maramaduna team mani maki player singna field the length thok piraktuna line up to binaba ningsing jari amuka sohana ningsing jage ngasi gi final match sanagado ba team mani makna field the length thok piraktuna athuga matamda line up to binaba ningsing jari Okay. December के तांग कुनगनित होई दगे लेप्तन चथजरकपा टीम तरागा तरुक न पार्टिसिपेट तौदुना second dabang trophy 9 aside state level open football tournament ngasi miam gi mang ta sana jagadorba nesu sangayam pham versus Mukai FC anigi sanarakiba nesu FC January ki tang kunga mari sorry December ki tang kunga mari da Nesu versus Saruk FC sanaba matamda Saruk FC na ani amada mai pak ke aduga January ki tang ahum da Nesu amadi cherang pa sanaba matamda cherang Nesu na manga anida mai pak lak tuno quarter final ki fida phanga ke adu January ki tang taruk Nesu versus Football Lovers Manipur ani ki match ta Nesu na mang taruk manga da try back ta mai pak tuna semi final ki fida phanga ke aduga semi final ki pida phangdu na ngasi numit asida semi final da Nesu versus MFCC Wangjing ka sanaba matamda ahum amada mai paktuna final champion ki da maktangai duna sem saraga leiri Mukai FC December ki tang kungamari da Mukai versus Nitro FC sanaba matamda Mukai FC na Nitro FC bu manga 0 da mai paklaki aduga December ki tang kuntraga matoi Mukai FC Samram FC anigi Mukai FC na Samram FC dubu manga 0 da mai paktuna sanglakhi aduga quarter final gida magfida phangdona quarter final da Mukai versus PUBG ang thaga quarter final match da Mukai FC na PUBG ang thabu ani 0 da mai paktuna semi final gi fida phanglakhi semi final da Mukai FC Saruk FC anina yamna kanna lamba tanaba matamda Mukai FC na Saruk FC bu ahum anida mai paktuna ngasi champion gi da makta sem sabadon hobjakre ibon biyang balak piri bal pukchel saroba abi bhaba khwaipum na makna aikoina thajari ba saukri sing asida mafam saba phambi ba du gai khoina thamjari ba aikoigi forsan ge tailor mathakta thamjari ba singsida ticket yaudaba angang sing changsilakpa madu kaisu kaide reception tobiyu aduga aikoi lepiri ba Sarabak may sa marak ta lepaga bolbu ngairaga yang biriba sing sige tungda nemba kar lamba pangjada basing na chilaga kadai di yang pamlay bagi hay bagi reception dumtang mangda pambiri sing da reception kar tawbiyo hay dan organizing committee na hana thagat pupong dokchari Pamatang pun na kuminasi hay na niksing zari. Amuka na niksing zari. Nga sige, second tabang trophy, 9A side state level open football tournament,
फाइनल मैच असी नॉर्थ ईस्ट विंडो टीवी MCTV Elite Cable ISCOM हाइरिबा चैनल सिंग असिदा हौजिक लाइव थाजरी फुटबॉल बु नुंगसिबिबा सानबबु योकतपु पांबा लमदम सिगी मियोय ख्वाई पुनमकना हाइरिबा फजरबा फाइनल मैच असी लाइव ता मीटिंग जाबियो हाइना हन्ना निंगसिंग जरी लोइदना मतुंग तारकपदसु तोंगान बा इंटरेस्टिंग ओइबा इवेंट पे ममा पुदुना लाक्चिगे हाइना थमजरी हाय आई दासना अंदरगी मिको खतंग लौजगे अदुगा ngasiगी second dabang trophy 9A side state level for khogi open football tournament ya ado ngasi final match he uba matam da khogi field sang pada kari phaubi aduga wahai gra thambiyo ngasigi match Assalamu alaikum mayam puno bu salam tawjari yam nungai adagi hujiki matam da lamda masida oiriba piba masida naktang pothaba amadi hogolaliba naha singbu inspiration piba yaba adagi discipline mayam se uba phangi ngasai dagi yengjabada ticket su tawi hai ticket tawbada asyamna mi tilli sinadi sangai yumpham dagi afaba player mayam tholakhini haibasima ai ujaba pangjare. Thank you very much once again. Uriba Siliba Pudamak Yam Machu Tana Yam Pazana Sili, the volunteers singchu Masama Sagi Tabo, Sinaba Kudimu Pazana Nintina Pangtopa Ui, the Sanaba Haibasi, Equina, Sanabagi Marumda, discipline Haiba Labani, Adu maintain Pazana Tawo Ui, Aduga Yam Sang Hajar Remi talked on a later, Hen Pagalakini Haibasima, Adum Tazaba Tamjaraga, my final master. Meeting taminasi aduga apabo oiminarsi. Thank you very much everyone. Thank you so much lamda masigi aphauba Manipur gi film gi lamda achaupa fida ama kaliba loinana aphauba ekoi gi lamda masigi di singer haiba tare aphauba mayam athoiba mayam laktagi achauba yamna unique koiba fida ama kaliba both actor and singer at this Manipur gi superstar koi gi Hamum Sadanandana Yam Pazaba Wahising Tambirami Tentakomatamda Loidana Mesiki Sanari Singu Puning Togat Piramba Sigi Damak Tamukasu Hana Takada Fong Dokcheri Ngasigi Tim Manigi Captain Dagi Ekoi Football Match Holdingagi Mangoinana Hek Hopen Mitagina Ngasigi final match Yona Balakpar journey da Ngasigi match Sanaga Toribasigi Matanga Kari wafam sing fongdok tingba thamoida kari phaurak pa haibna chingba mohai mari mangadang yam tentang ga lawna bagi tanja do lawjage amuka soning sing jage team mani maki captain na somda amtang lengsin birakna ba ningsing jare amuka na ningsing jage team Bukhai FC ki captain Rakesh Loinana Team Captain MD Saros Mukhai de Hana Lakchirage Mukhai Akoigi Yamna strong oiba team mayam ga tight fight na haibatare la a thing narakanda ngusigi final match phawba change kari phawbi yam nungai sumaina mayamna ahama maktada mayambu ikono na khuramjari sangai pham dale ba mayambu Akoi player singbu yam puning thogot piba amadi player singbu yam support tabiba endamakta thagachari hoi akoi Mukhai team akoi yam linggen manana dum ngasi bau lai ado finance ju akoi isona chanbidana mai pak naba kano honagani. Thank you. Thank you so much and good luck. Next akoi gi team captain Rakesh Kari Phaubi Loinana ngasi ko gi selip chinjari ba Dabang trophy sia masi ko gi team captain Sarwasa siliba ngasi gi Dabang trophy gi tournament si
हेना सिदगी हेना चाउना हाइबा तारे सिलक पंगमखिनी नत्रगा येमना अखोगी तुंगदा कराई थाक फोबा लाकनी हाइना मसे थाजबा थंबी लोइनना ngasiगी फाइनल मैच फोबा योरकोदा थमोइदा फावबोदो हाइबा तारे मयाम सिने तानिंगिसु अखोई मदुने हाइबा तारे मरोइना अदुम ता पाउदंबी अस्सलाम वालेकुम अखोई निशो टीम ना अखोगी याम कन्ना होनादना अखोगी टीम की ओइबा स्ट्रेंग अदुम क्या अदु पुथोकचरागा याम कन्ना होनाबदगी ngasi फाइनल योरे असुगमति नुंगाई अदुगा मरु ओइना अखोइनिगी सिगी फिबम सी योरिसे अखोगी निशुगी फैंस सिंगनानी आई सेंगना हाइनिंगी आई फाइनेंसी योरकपदा याम हरावबा फावी अदुगा ngasiगी मैच असिदासु ईश्वर की थौजानदगी सोइदनमकी माई पाकने हाइबा अइंगोंदा थाजाबदु लेजे Okay. All right. Thank you so much and good luck. Nisugi fans achauba support to na mara morakanda final match si yorakna ba lakpa journey da yamna hogi motivate tauki haibagi team captain dagi thambirame. So team animak ngasigi match asida koi yam phajana sanaduna pamiba result to haiba tare madu phangana badu lorakpada yengasi. Anyway, good luck to both the team. And last but not least, how about the support of the audience sing see Makoy contribution and coordination see it's so big. Maramatuna tin bidi ba audience me amaraktage haibatare ama khaktang sida lengthok pirakanda ngasigi final match loinana how about the yenglakli ba pagi viewers की थमोइदा करी फाउबी लोइनना दबंग ट्रॉफी सिगी मतंग दा वरोल खना थंबी निंगबा लेरगदी ऑडियंस मतंग तांजा दो पिजगे फिल द लेंथोक पिरक्सी कमाइन तौस Okay, akoy sige tanjasi we have decided akoy gi ngasai past half ki break today do da audience se yam bandana yam ba audience khuding ma kinak te changa ganda paudam bagi tanja do ina lozerage marakasida sanari ba match sibu yangbiri ba fans mayam sidagi haiba tare fans of the season akoy na khangat jere nominee gi maming du amutang lokthok jerage laibak phaba adugumba fans tu kanano haibadu akoy usi tamin narasi lottery to raga lokhatui ko let's who will be the lucky one let's see who will be the lucky fan of the season and the winner is Abdul Wahid Aribam अखोगी मैच से लोरब मतुंगदा ऑरेंज प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन तौब मतमदा संगबिरागा फैंस ऑफ द सीजन अवार्ड से लोबिनब निंगसिंगजरी अमुक हन निंगसिंगजरी फैन ऑफ द सीजन 2024-25 second Dabang trophy goes to Abdul Wahid Aribam. Congratulations to the lucky fan and good luck to both the team. Thank you.
Thank you.
टीम मनीमकी याम नुंगाई पाव अदुम थमजगे अखोगे ग्राफिक लातीबा हाजी हबीबुर रहमान ना आन बमोल जन प्लेयर लुपा लिसिंग मगी प्राइज अब थबीरी ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤꯗꯤ ꯑꯣꯏꯔꯝꯃꯣ ꯃꯣꯏꯁꯦ ꯃꯆꯥ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕ ꯀꯥꯡꯕꯨ ꯑꯣꯏꯔꯝꯃꯣ चले चले ब्रेक 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 ब्रेक
Support! Masih duel! Không rất khuya em ạ. Lòng thua đi. Đi bay đâu? Kena lain tau. Pasal ini.
Đi. Kita cari angin. Ikram. Udre.
बोल काती है
상도 건너 상도. Yes. Yes. Sekarang nama apa? Sekarang Insa lu kata saya. Final PSSC की first half matang sa loisere break pati mama legadori yamna fazana akana mawongda ti manimatna first half phaba sanaki chathajarakpasi maraksida ngasigi thoromasi gi president pampham langda lengsan biriba honorable MLA Khangabok Assembly constituency gi Sri Surya Kumar Okram zana wahi mari mangadang tentak nga thambina ba ningsingjare ngasi anirak suba dabang trophy 9 aside sangai bhamgidi khwaidagi ariba sporting club haibatare all sangai bham sporting association asa haina kauriba sangai bhamgi association asidi senbiriba
asigi trophy asida daista lengsin biriba lengsin biramba yamba honorable MP Sri Alfred Kangam MD Hibjur Rahman Hanagi Jila Parishad Texam dagi lakpiba akhoi Wangjing dagi lakpiba Texam Bimol Dr. Rakib Music Poki di Udri do MD akhoi gi Nazir Khan kaka angau akhoi gi Yamba Sadananda mayam ne hena khangbire Yamba Salaudin su leibire do daista lengsin biriba mayam punamak ming loina panjadraga basu adu ngasigi sanaba sibu yengba lakpiriba sangai mam khundagi ato pa khundagi lakpiriba mayam punamak player sing punamak pu subchan jaraga salam tawjari aduga ai thak thongba mayam punamak pu ikok no na khurumjari tentakna ai yamna point da dum lakcharage mayam na kasu thamningai di laitrabne dubu sanaba sigumba ngasai akhoi honorable MP na jo hairam je sanaba sidadi basan tawbuse kya chanade na ado mayam na organizing committee club library ba mayam singna akhoi MLA gi site tagi khara tawbiga da wa mayam khara thambiramu lampak siga mari leina na mayam si haibani aduna mayam na akhoi pabung honorable ex CM na mahakna CM oringai da agi imana MLA oringai matamda school je mayam hena khangbire som da leirambadagi football sanana ba yana ba haidna khara chawthok sena school ji son higher secondary kano ji som da shift tawraga si lampak si chawthokpa mayam gi sohjok ki matungina mayam gi matengi matungina ado hojik lampak si akhoi dabang boys ki lairiba natragana social worker lairiba mayam ai gi site so angamba puthok sara mayam na pangan puthoga hojik phibam kitang mami urei bese mayam gi achouba mateng nani haiduna ai thamjage ado nakan si akhoi phampham ji hojik mayam nungai trise aina sum khanjabada ai proposal ju thajagre ado side si yot na tawraga gallery khara wang na semge haiduna loisandriba lampak sigi akhoi nakan loisan da basi su phajana tholaga loisan ba ada side ta volleyball sanaba yabana sanaba atop event mayam amasu hapchalakpa yari ada sigi ngammagadi mathangi dabang trophy natragana mathangi akhoi gi any financial year gi haitare madugi mamangda ai maximum mention na badu ai hona na tawjage haiduna ngasigi tanja se lawjaraga ai ngasi ma thamjage mayamna nungsibiduna manipur si maruina sangai pham khul haibatare ai gi constituency manung de leijariba kendra manung de leijariba sangai pham khul asida football nei hairagadi praja si adukki akhoi yamna thawai yawba haibatare aduna sina su akhoi player afaba mayam ama puthoi hariba national level da international level da sina akhoi gi khungang sida puthorapa mayam sing sina akhoi manipur gi hujik football gi map ta football gi masana sida haiba taranga si je football oirabni na atoba event da su mayam phauri ko football gi masana sida all over India represent world represent tawda manipur na dominant torga manipur na paisal laga manipur gi sanaroi ngata lerise sigumba manipur gi praja mayam sigumba khungang sindagi tholakpa mayam sing sigi achouba contribution ne na ai thamjage aduna sanaroi sing sigi yengaga mayam gi mihut amo oina thagat pirakpa ai matam gi su thamjari national sanaba satra se sanaroi sing da piga dauba goal fangaga di thabak piba mahaki award cash award piba matam chana pithok pidaba matam gi ai government sida ai injan jaraga su laksabani footballer singi national player singi hujik pangraba ticket maman Delhi paibada Delhi da national ma sanaba chaluge haragadi lising traunga da ina kun bokta hujik achinba matam da di piri hariba karamba sanaroina mayum da leijada ba sanaroina karamba kaino na pibu ngamgadroimno adu sigumba mayam singse government sina masi paikhat pham thoi haiba right platform da ai puthok saraga su laksabani aduna player sing sigi oina
मरुओइना संगाइममदा लेबिरिबा छात्रसिंग मरु प्लेयरसिंग स्पोर्ट्स पर्सनसिंग ओइना अहाक अंगम्बा लेवलदा अंगम्बा थाकता अनु राइट प्लेटफॉर्मदा आई पुथोक्सदनसु लाई मयामना नुंसीबबगी अखोइगी मणिपुर की लेरिबा अखोइ ngasiगी रिप्रेजेंटेटिव अम ओइना थांगपिबसे आइसु अंगम्बा स्पोर्ट्स पर्सन सिंग आई अंगम्बा होना जगे हाइबा वहाई खरसे थमजरगा ngasiगी तिनबिरिबा मयाम पुनमंगना हौरकपदगी लोइबा फाउ इरांग अमत याउदना वायलेंस अमत याउदना विथ प्रॉपर स्पोर्ट्समैन स्पिरिट both side both team mayam singsina asoi angam yaudana thon kiba yamna laibak phabani akhoi matung da su phajana amuka hena chawba trophy sinba amuka hena manipur gi mafam da recognize oiba achauba event si se amuka hena chawna bahona minute si haiba wai khraje thamaga lemhoriba minute kun kontra gi games da su asoi angam yaudana yamna phajana mai pakna both team da ai best of luck, all the best hairaga wahi khrase thamjage hairaga mayam punamak ko yamukana salam tawjari. Thank you. Thagachari honorable MLA sanabung asigi aten akoigi lakadoriba matamda upgrade tawbina bagi wafam na chingba mayam su pukhat piram bai damakta amuka swena thagata phongdokchari. Koi kay gumam tang lauthok sage nahal tang taraga tarukta KIYC Football Academy gi trial selection da mai paklak khraba class 1 to 9 phawbada leiba angang singi trial aduda mai paklak khraba sing hayeng tang kun asida final trial ama top ground Imphal da leibana maram oiraga mai paklak khraba angang singdo अखोइना मफम अनि सिप तौजै पोलेबोपी सलम मचादा अयुक की पुंग तरुक्ता एरिया अदोम द कोनबा सिंग दो मफम अदुद लेबिरमो अदुगा मफम अमना अखोइगी सिगी मरकज ममांगी सिदा नुंगफौ एरिया साबल खोनौ सोमदा लेबा चेरापुरम द लाकपा अंगांग सिंगदो अखोइगी मरकज महजिद की कोनर असिदा अयुक की पुंग तरुक्ता लेबिरमगा अखोइना गारीगा पिकअप तौबा लाकचगनी पेरेंट्स सिंग आईडी गार्जियन सिंग याउबीरगसु याय मदुक थोदोकप लेते इसागी आधार अदुगा फोटो पासपोर्ट अनि अदुगा इसागी मेटेरियल सानाबद सिजिनगद मेटेरियल सिंग समिट पुन्ना इसा इसाना पायरगा मफम दुमक्ता लेबिननबगिदमक्ता निसिंगजरी अखोई बलन तयार सिंग यारगद राहुल अमतंग चपियो अखोदुगा हाना सु ममांग द लाउथोक चकिबा मैच सानबसे हेक लोइरबगा ट्रॉफी सी यामना पीगदबा अखोई फुटबॉल हौरकपदगिना टूर्नामेंट से हौरकपद हौजे फावबदा सानरबा टीम अनि सिगी कनाना माइ पाकलकदगी हाइबगी फेसबुक की दबंग ट्रॉफी फेसबुक की खुथांग द लोटरी द माइ पाकलखरबसिंग अदुगुम्बगी ट्रॉफी सु लेजबा सानरबसिंग बेस्ट प्लेयर बेस्ट गोलकीपर यंगेस्ट प्लेयर सुमाइना लेबना मरम ओरगा इसागी मफम दुदा लोइना उहनगनी अखोई कईगुम खंजनबा लेते लोइनमक उगनी फिल मयाई मक्तदा अखोई वीआईपी सिना मसी खुदोल तमजगनी अदुना मफम चादन अदुम लियंगदना लेबिरगा प्राइज लोइबा फावबु याउमिनसे हाइबदु थमजरी यामना नुंगाइबा पाव मखक्तंग मियामदा पावदमजगे ngasigisu फंक्शन asida saruk yabiriba aduga GR Hospital and Research Institute ki managing na haibirapagi matungina Dabang Boys amadi area sida labor organization ki miyoi khudimak karigumba khudong sadaba masada effect habidi karigumba lakpa matamda hairib hospital sida lakpa matamda madugi khudong sawa free da treatment taunanabagidamagta yamna chawna credit sema
ꯊꯝꯕꯤꯔꯛꯏ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ Hello? Kaisu tawdabra?
한번 이제 더 그래. Yes.
MN06LB2851 namakan na MN06 LB2851 4-wheeler masih dari sini natin ang video sila dari kara pansulan thame yaga namakan na ML06 2851 Sini bin nak kan chalo kan to reta. Yes. Jadi lau no eh. Namang dulu nak. Kuro. Kau benda. Yes. Yes. Saya keeper. Yes. Come on. Asyik. Tanya lu, Pak. Kau mesti tahu, Pak.
Mane mane lau nó kia. पैसा क्या कर रहा है? सोने से लगा ना भजन आयो ले भी। बिना बिना। Ang kimakap siya ng korupto lang. Yes.
당도 당분에 사인 떨어지는데. 나도 당도 때문에. 먹고.
mayam pumnak yang menungay ato sige namun gabi ngahtang changbirasi at ikoi prize matang piga dapat ito ng maram oras ikoi ng mapam sa jaga ling ba madum yamin kasi ikoi madum matang dito piga no kasi na Thôi cái lúc tôi xin lấy mà xin tôi yara cái mà tôi xin mira no. Ai ai phong cái sai này anh cứ sẽ phong này. Qua đâu? Để số đi go. Đi đi. Các bộ chính thôi này. Price cái number. Gate number 1 and the gate number 2 dah laiba. Official ki angang sing mayam si chat pasuyaw re diyar ga to ko gi ticket sindu check tawraga masa gi gari sindu mapasana तुम सिन्नबी को một thân ở đây
Dari sini wali ya kan itu. Ini di jaro no. Buka FC. Dài he. Esa semana hadan biar bro. Yare sini yang kunci lah nu yare. Mamang deh lupa dulu. Mamang deh dulu.
Hapo nga hapo. Sige. Second trophy. 95 state level football tournament की final match से यामना मपुफाना माई पाना with the support audience कोई ngasi की थोरम सी लोइसन जखरे पुना मपु थगत प फोंगदोक चरी टीम मनी मकना यामना फजब परफॉर्मेंस अकन ब मवोंग दा हाइबतारे they did their best by ensuring best possible effort yamna kana honaki. Congratulations to the winner team and runner-up team. Hana hana thagat phongdok cheri makha tarak padasu mai pak pa apaba lamna masigi mingchat purak pa oirasanu haina wish pizare loinana ngasigi thamjari ba match sigi pricing sigi mathakta tungan tungan pa pukchel sauraba mioi singna donate taubirakpa special pricing loinana ngasigi winner amasung runner up team da prize yenthokpagi prize distribution pi bagi tanja adu yausilakle maramaduna aikoi ahan bagi oina prize distribution masida aikoi na thamjari ba pricing si lauthok chege ahanbada final match sigi first scorer ihan hane score taukiba first scorer prize asibu donate tobirakpana Haji Habibur Rahman Havildar third IRB first scorer gi prize fangbige dobuna Mukai FC jersey number 12 Premjit first scorer की प्राइस लौबीना बगी दमकता मुखाई FC जर्सी नंबर 12 की प्रेमजीत प्राइस है के माइन पीनी सीधी कमाई तो दोनों को प्राइस का माइन पीनी मैं आपसे बाप कितने तामंद्रे प्राइस है कोई पी बंगमद्रे तसेंगना सिका मैं तो गुदगे lay thôi bên này lay sẽ lay về câu amuka naning singzere first scorer ki prize si lobina bagi damakta congratulations ani super prize sina player of the final match prize asibu donate to birapana Rosen Singh RJ Enterprises Wangjing player of the final match ki prize lobi gadobana Rohit Zir jersey number 15 Mukhai FC ahum super prize thamjari basi winner of Dabang Boys Facebook page 1K follower give away ki damakta aikoina misa ka hongkhak hangachere haiba mioi singa city ahan bada Fizam Srinivas ani subada MD Azad Khan ahum subada Usman Ghani haiba mioi asina winner of Dabang Boys Facebook page ki 1K follower के giveaway की प्राइस ऐसी लोभी कने
Prize asibu pibinal wakar alam rasku stage ka khachare. Awakan ani sing jage social worker alam ras winner of Dabang Boys AB 1K follower ki giveaway ki prize pibina bai damda ka khachare. Giveaway ki prize pangbiga daba misa ka hubadudi ahan bada Fizam Srinivas ani subada MD Azad Khan ahum subada Usman Ghani. Congratulations to all the 3 winners. Fizam Srinivas, lahat ki prize silang nabay na mag-dice ni Sal and kaya na bakanganjari. Sige match sige fan of the season ki prize lobi kada badi Abdul Walid Aribam ahana magtada hana from the report hana topi na baning sing jare amuka hana ning sing jage fan of the year Abdul Walid Ahibam prize si lobi na bay damagta Stage ka kat lagi manguay na som da kana report to win na baning sing jari. Usman Jali Usman Ghani winner of Dabang Boys MBBS 1K follower ki gipagelaw na bay damagta stage sa langkat pirang na baning sing jari. Mathangda prize for now the last semi-final lottery winner goes to iroi loiba ki semi-final ki lottery ki winner oi kraba mioi ani dudi laibak phaba mioi ani sidi ahan bada Sahan Nawaz ani subada AR Azay Nawaz amasung AR Ezaz napagi prize silong na bagda magta stage sa lengkat pirang na baning sing jari Sahan Nawaz loina na AR Azaz semi-final lottery winner की prize lobi na bagda magta stage caution jari prize asibo pipi na bagda magta Salahuddin joint director MOBC uzabu ka hoji Abdul Wahid Aribam yaragadi lahak stom damagta hana report to buyo haning sing jari Matangi prize city prize for ball boys prize si receipt to bigay da ba sana roy singde ball boys sing amukha na ning sing jari stage leng khat pirang na ba Mathangda Laizari Pasi prize for referee prize si
प्राइस असी लौनबगीदमक्ता सेम सादुना लैबिनबगीदमक्ता निसिंगजरे रेफरी की प्राइस असी लौबिनबगीदमक्ता स्टेज कौखटचरी अमुका हना निसिंगजरे सथरक्लिबा मैच सिगी असोबो थौदांग लौबिकिबा रेफरी की प्राइस असी लौबिनबगीदमक्ता स्टेज कौखटचरी मैच असिबु थवाई हापीदुना मपुंग फान बिबदा चौबो थौदांग लौबिक्रिबा रेफरी सिंहबो अमुक हना सिंजलांगजिरि माइकैदगी कायखोमना बुचरी थागतचरी मका चथजरपदा लैजरिबा प्राइस असिनि ngasi फाइनल मैच ता पार्टिसिपेंट ओबिकिबा मथंग असिनि टूर्नामेंट असिदा पार्टिसिपेंट तौबिकिबा टीम खुदिंगमक्ता अचंबा खुदोल अममम पिनबैदमक्ता सेम सादुना लैजरी टीम पुमनमगी पार्टिसिपेंट सिंगना स्टेज ता मथंग मनाउ नाइना लेंखत फिरंगनबा निंगसिंगजरी अहान बदा पासवा संगा यमफमगी टीम सिंघान लेंसिन बिरकनबा निंगसिंगजरी अमुकाना निंगसिंगजगे अहान बदा पासवा संगा यमफमगी टीम सिंगना अहान बगी होइना प्राइस लौबिनबा स्टेज लेंसिन बिरकनबा निंगसिंगजरी मथंगदा समराम एफसी की टीम सिंग सेम सादुना लैबिनबैदमक्ता निंगसिंगजरी अमुका हना निंगसिंगजगे समराम एफसी टीम सेम सादुना लैबिनबैदमक्ता निंगसिंगजरी समराम एफसी अमुका ना कौशंजरी टीम समराम एफसी अमुका ना निंगसिंगजरी समराम एफसी की मथंगदा चरांगपात एफसी टीम अचंबा खुदोल असी लौबिनबैदमक्ता स्टेज लेंखत पिरकनबा निंगसिंगजरी चरांगपात एफसी टीम यारगदी टीम सिंगना कोई मतम असु थेंगजिलकपनिदना खरकजिक थुना लेंसिन बिरकनबा नोलुक निंगसिंगजरी मथंगदा चमिदा चिरापुर संगा युमफम MFCC वांगजिंग बुसु सेम सादुना लैबिनबा निंगसिंगजरी MMFC team Sigeng Matangda Sana FC team Sim Sadun Laibiro
Sana FC ki hek mathang da SMFC team sem saduna lebiro. Next da KKFC team su sem saduna lebina ba ning singjari loina na aroi bada FLM FC team su sarugya sem saduna lebina ba ning singjari ko SMFC की टीम यारगदे कोई आहान ब टीम ना दुम ngaina dana dum sangbirang na baning singjari Saruk FC team Nesu FC team sem saduna laibina baning singjari Sana FC team Asam khudol asi lobi na bai damakta ise selection birang na baning singjari Pakzi United team Stesa lengkat pirang na paning singjari Loina na football lover team busu kausinjari Pakzi United team amuka na kausinjari Loina na Nitro FC team busu Atamba kudol si lawin na bay damagta stage sa kaukachani. Nitro FC team. Kanawat. Mukhai FC team ke manager. Stage sa lengkat pirang na bay damagta ning singjari. Loina na Nesu FC team ke manager busu stage sa lengkat pirang na bay damagta kausinjari Ngari ko Hauzik Wakasa tazara poina individual prize kara ikoina thamjari koi pukchil chauraba donor singda donate tobirakpa individual prize kara thamjari masibu phangbigadaba player sing mathang unaw nai namtang kauthokchege ahan bada best disciplined team of the tournament in the memory of his loving father late Haji Muhammad Hesamuddin Sangayumpham part 1 Yang Bilaikai case with trophy Pibigani Prize PB Gadopasi Muhammad Atabur Rahman Pharmacies Health Department Government of Manipur Prize receipt tong Pigadabana Best Discipline Team Saruk FC donated by Aftab Rahman Mathangi individual prize asidi best goalkeeper of the tournament prize asida case prize with trophy thamjari masibu donate to birakuna Ali family restaurant sora prize asi phangbiga dobana Tajuddin Sana jersey number 1 Nesu FC best goalkeeper of the tournament donated by Ali family restaurant Shora Mathangi individual prizes ini top scorer of the tournament prizes isu case prize with trophy thamjari prizes ibu donate to birakpana MD Janab Khan proprietor JK Enterprises prizes ibu receipt to bigadabana jersey number 12 Thaunawzam Premjit Singh Mukhai FC
top scorer of the tournament. Donated by MD Janab Khan, proprietor, JK Enterprises. Mathanga thamjariba individual prize asidi Matangi thamjariba individual prize asidi best youngest The next individual prize is best youngest player of the tournament. Cash prize with trophy thamjari masibu donate tobirakuna Iqbal, proprietor Iqbal Mobile Store Shora. Prize asibu receive tobigadabana Aman Khan, jersey number 15, Nesu FC, best youngest player of the tournament. Donated by Iqbal, proprietor Iqbal Mobile Store Shora. Matangi thamjariba individual prize asidi best player of the tournament. Cash prize with trophy thamjari masibu donate tobirakuna MD Mustaqim, proprietor MB Computer Nungfau Bazaar. Prize asibu receive tobigadaba player na Thoiba, jersey number 13, Mukai FC, best player of the tournament. Donated by MD Mustaqin, proprietor MB Computer Nungfau Bazaar. Next individual trophy masidi ekoi huzik loisilakpagi oina runner up team winner team ani asida trophy kusinabagi tanjadu yorakle. Okay. Ahanbada ngasigi Akhoi marakthana winner amasung runner up ki prize pidringai da mikup amatang tian na laujage aduga Okay, eko gam interesting oiba ngasigi audience me amarak tagi haibatare koina fans of the season kanjai mado mahak laktabana maram oirakanda koina prize si kusin anabagi damakta mayam sidagi anu bama khangat chere aduna lucky winner haibatare fans of the season koy zik lottery torakanda anu bama khanjaragani. And the lucky winner, fans of the season. And the winner goes to Pravin My Mom. Pravin My Mom, yaragati stage asida thokpiro. Kaigumba minute ama phogi manung da tholak tabataragati akoi draw ase amuk hallaga watsagani. Pravin My Mom, serial number 7. Facebook user Pravin My Mom. Amuka halaga watsare aduga handaki winner asina Leo Sakil Skyler, serial number 4. Leo Sakil Skyler yauragadi fans of the season, second Dabang trophy asigi fans of the season award launaba topiro.
Okay. Now, Hozik, ahanbada runners up ki team na hana thopi rangna ba nixing jari players pumna makna stage somda lengtho piratuna VIP singdagi medal si lobirana ba haina player pumna mapu stage ta kokachari amuka hana nixing jage ngasigi final match asigi runners up team player pumna mak stage ta lengsin birak tamba nixing jari loinana mayam pumna magna ahoba ko pam tang runners up team ki puna kuminase congratulations to the runners team. Runners up team, Nesu FC, congratulations. Congratulations Nesu FC team. Runners up team ki trophy asi ngasigi kai kumna jari pa Mitunglen Dr. Mickey, social worker, Madam nang asigi trophy si winner team, runners up team da kutsin nabi gane. Ngasigi runners up ki trophy si, pagi respected Dr. Mickey, social worker, Madam na kutsin nabi gane. Trophy asi lobi na bai namaka Nesu FC ki captain amadi manager ani piste sa lengkat pirang na ba ning singjari kaukat chare manager and captain of Nesu FC team runners up ki trophy asi lobi na ba kausinjari trophy asi respected Dr. Mickey social worker Madam na runners up team da kutsin nabi gane. Thank you, respected Dr. Mickey Social Walker, for presenting the runners-up trophy to the team, and congratulations to Nesu FC team, and all the best. Winner ki trophy asi kushin azadringa ki mangoi dana tentam na mi kumam tang lauzari haira kanda kogi fans of the season ari sari bam na ki prize asi ripsit to wina bai damakta stage so malaysian brand bani singjari Fan of the year, fan of the season. Ari Saribam prize si MD Assis Kana kusin nabigani.
Ngasigi winner team, Mukai FC Tauban. Congratulations. Winner team ki trophy asi. Ngasigi thoram ngasigi president Khomam Langa Lengsin Bikipa. Honorable MLA Okram Surya Kumar. Ozana Kutsin Nampigani. Winner team ki trophy asi Laupiranaba team captain amadi manager Mukai FC Thaubal Auxinjuri. Congratulations to the winner team in the final match of second Dabang Trophy. Thank you, thank you. See you again next Thar Dabang Trophy 2026. Mayam loisalla ekhoi VIP singi lambi kita tatok piyo. VIP singi lambi kita tatok piyo. Si loisalla ekhoi mathang 2026 ki ahum suba Dabang Trophy amok mafam sida unarasi. Tengji lamina ko office agoi volunteer sing matam ji tengji lamani na chapkri sing cham tang yengse. Udah baru. Udah lagi. Kan deh. Angage.